السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيفتوتا تكا دبفتوتا خبجموت وان نقمت شيسو هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمر ورابمي أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha. suuraan tun suuratul falaq jedhamti. isiin suuraa madiinaati moo ta makkaatii keessa muroomaatu jira. aayaanni isiidhaa 5 lakkooysi isii 100 3 isiin eega suuratul fiilii buute. sababaan suuraan tunii fi tan isii boodaa buuteef yahudicha tokko kan waliid je'amuutu falfala nabi muhammaditti godhe haada yookaa ribuu fuudhee bakka 11 hihhidhee waa irratti qara'ee eela tokko keessa kaayee eegasii dhagaa irra kaaye. hoggaasan nabi muhammad dhukkuba jabaa dhukkubsate. duuba rabbiin malaayikaa ergee nama sihirii yookaa falfala san godhee fi akkaataa inni itti godhee fi bakka inni itti godhe nabi muhammad beeysisee akkasitti nabi muhammad eela sanitti nama ergee bishaan keessaa tooyanii falfala san dhagaa jalaa baasanii fidanii nabi muhammad dhukkubsatu dura kaayan. hoggaasan rabbiin nabi muhammadiin suuraa qur'aanaa 2 falfala kanarratti qara'i jedhee ajajee irratti qara'e. suuraan lamaan qul a'uudhu birabbil falaqii fi qul a'uudhu birabbin naasi. suuraan lamaan tun aayata 11. duuba hoggaa suuraa lamaan qara'uu jalqabee aayata duraa qara'u hidhaan duraa haada sanirraa hiikamte. duuba dhawaatuma aayata takka suuraa lamaanirraa qara'uun hidhaan takka haadarraa hiikamti hanga hoggaa aayata 11 keessaa kan suuraa lamaanii qara'u hidhaan haadaa hundi hiikattee dhumtee nabi muhammad akka waan hidha'arraa hiikametti dhukkubni irraa ka'ee fayye. tanaaf jecha suuraan lamaan tun dawaa jaba nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu hoggaa hirriibaaf ka'e suuraa tana lamaan qara'eeti shanacha isaa lamaanitti afuufee waan qaama isarraa dhaqqabe marsiisa. بسم الله الرحمن الرحيم. مقا ربي رحمتك أبوتنا انجل أبا. قل أعوذ برب الفلق. ربي إفقنما يوكا بريس آؤمتا مغنفت جئي من شر ما خلق بلاوان إني أوميهم درا شرين ما تيو توان براتيو ومن شر غاسق أما اللي شري دكان هلكني إذا وقب كان هقا أدون سنت تكاجين سنة دكنا يران ربي تمغن فتجئي ومن شر النفاثات في العقد أما اللي شري على سهري يوكا فالفلق كان هذا هدي hidhaa sanitti
وأقرأ اتأفوفوهن دران ربك مغنفت جئي ومن شر حاسد أما اللي شر نما حسدران ربك مغنفت وانيو إسا يوكا هستي إسران إسات مغنفت ربك مغنفت إذا حسد حسدي يوكا شر إسا كان هقا إني نما ميدودا كإران ربك مغنفت شر إسا جلا نباسؤ خدت جئي ربي كي خدت جئت ربين نبي محمد قرس دوبا قرس نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو غرفمين نوفس قرسا هل كني قيا شري والربين أوميهن درا كهل كني قيا تحاسدا وان يؤوهن درا ربك مغنفتو dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takkaa na qunnamsiisee naa laaffiserraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffataniif fayyaadayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira irraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad kabiir abdullee kabiir mumayyaa umar jaarraa jilo'oo carcar لقى أربا عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين